géad fáilte chuig flá cheol fithe sé. Táid ag tucht chomh beo an ionad cuscún an waterfront, Táid is dig sa stúdio agus tí tosú leis an géad comórtas eile sé sin comórtas na crite do roiine óga idir 5 bliana déag agus 8 bliana déag. Táid fáil ar YouTube trad TG Cahar agus ar choltas.caí. Is mis sé Frida tá mé ra ríist an tríú comórtas inmh dé saharn ag flá cheol na hhéann fithe sé. Táid ar na meán hóisiílt a bhí cinnte gannneanam sibh muid a chlibáil ag hasclib flá fithe sé agus ag flá cheol. Ba seonaí ar TG Cahar a nocht gandát agus bhí cinnte túna listeach. Ach gan na hiile muile táid réile tosú leis an gomórta seo mar dúirt méid comórtas na critas a táid chun dul caildíireach síos chuig an ádan chuig banantí Jacinta ní chanéile. Gur míle maithagaí. Díhuií bh níos le agus fáilte isteach chuig fleithceol na héireann fichi sé in seo a mé ferste. Tá mís an seo ag an comórtas na crite faoi 8 mlíana ag díis. Is féidir leh muid all ar YouTube, trad TG Cahar agus coltas.ie. Welcome everyone. Are you all having a good time? Well done. Welcome to Fleithceol na hÉireann here at 2026 in Belfast. We are here at the HARP 15 to 18 competition. You can find us on YouTube, trad TG Cahar and coltas.ie. Our adjudicators, na Moltrita Anino, na Cathy Potter, agus Deirdre Murphy. So a couple of fógra and a few housekeeping announcements. So just in keen so we're phone poke muchta, so switch off all mobile phones. Leverdel fangi iver sechan no ta na omahori ag shine to and shop. So please remain seated when the competitors are performing. Any late slips, Leverdel turga Anthony and Chayat. Agus Kirshafin and Anna go Barclay Gavin. So please check in with Barclay Gavin if you haven't done so. Okay? Agus inish tamachon on rolla a yena. See who's here. If you're here, you can shout out and shot, and if you're not here, shout out and shot as well. We'll see how we get on. Okay, Omahor, Iveri Hian, Kian Megin, Asandun, and shot, Eintach. Iveri Do, Cliana Doniger, Ashligach, Cliana Eintach. Iveri Tri, Ryan Martin, Loud. Okay. Iveri Cahid, Fiona Rogers, US. Iveri Cuig, Jamie Newartine, Loud. Iveri Shea, Elsa McCrory, Tyrone. Iveri Schacht, Lurker Mayorshi, Britain. Very good. Iveri Ocht, Mudani Hanluan, Kirka. Iveri Nui, Mudani Holin, Kirka. You're all very quiet. Iveri Ze, Sarah Bishop, US. Ivri Hineag, Elizabeth Kleshler, US. Ivri Doyag, Kishi Norrington, Eintach. Agus Ivri Trideg, Eva Egan, Galia. Okay. So Tossamuntish mission will start. Omahod Ivri Hian, competitor number 1, Cian McGinn, Asandun. So Bulabus, the Cian.
chléana. An chéad omthór eile ná Ivre 3, number 3, Ryan Martin from Loud. Will Ryan and you? Is Ryan here? Perfect. Bulabus Morgan Ryan. And just a roll call. Ivre Cahill, number 4, Fiona Rogers. Is she here yet? Fiona. Ivre Cahill, number 4.
Gur mí maithe de sin Ryan. An chéad imthir eile, just another roll call. Ifrigh Cahill, Fiona Rogers. Will she and Joe? Is she here? Okay, Lana Woodsrai, we continue. Umhor Ivid. Okay, we go back again. Umhor Ivid Cahill. Okay, so Umhor Ivid Kuig, number 5. Ivid Kuig, Jamie Newartine as loud. Is Jamie here? Bit bus to Jamie.
Skrumila Mahad, Jamie. On Kate of Mahor Ella, the next competitor, Elsa McCrory Tyrone. Will Elsa and Sha? Number 6. Ian Tachbula Westmornish go Elsa McCrory as Tyrone.
Gur míle maithe sin Elsa. An chéad umthór eile nes competition na Ivre Shacht, Lurcan Mariarshi from Britain. So will Lurcan and Ja, is he here? Okay, Bulbos Morgan Larkin.
Gur mír amach go sin Larkin. The chéad omthór Elenis, the next competitor na Ivra 8, Mudan ní Hanlún as Kirka. Is Mudan here, number 8? Ítach sa bula bus mórnis go Ivra 8, number 8, Mudan ní Hanlún as Chunbe Kirka.
i bhre nuí mura ní Chumthóir i bhre de Sarah Bishop.
is gur míle maithagad amthóir ifrid Sarah Bishop. Okay, the next one, Ifrihine, number 11, is Elizabeth Kleshler here? No. Okay. Ifrid Adoyeg, Kitty Norrington. Number 12, Kitty Norrington. Yeah, okay, so number 12, Kitty Norrington. Okay, Bullabuska Kitty Norrington, number 12.
Nisgur míle mágad sin Kitty Norrington, an chéad amthór LNS na Ivrit Trídag, number 13, Eva Egan, as chun in na Gaillimhe. Bhfuil Eva an seo? Iontach bóla bos mór go Eva.
gur míle maithe an sin Eva Egan as chun na Gaillimhe. Okay, go back now to Ivor Cahill. Final call for Ivor Cahill, number 4, Fiona Rogers. Is she here? Fiona Rogers. Final call. Okay, shin, that's the competition closed. Okay. Now, before we go, I just want to say a huge guramahagat to all the volunteers. So I think they deserve a big bula bus there, manning the door all day. It's not easy. But just give the adjudicators now a few minutes. Guramila mahagat, thank you as well to Anthony Kavanagh there, August Barclay Gavin and Shin, August Ben Wizarash will be back now in a few minutes. Guramila mahagat. Well, a chuirde sin deire leis an gomórtas sin tá gomórtas dúnta agus is faoine moltóirí inis, Deirdre Murphy agus Cathy Potter an cinenne dachar a dhéanamh cé chórthas lo a bhaile, chun cuoinechan bhréad í Aragon agus nóig an chun sin bronta in ómos go bhréad ban chéile éimen ó Aragon atá mar ard chisteoir le coltas ceoltóirí éireann agus mréad is sem máthair le Aoife is tócha a bhí an seo ní is tócha gama leisceil is cínte a bhí an seo mar bhultar cúpla bliana ó hain agus sár chritre is se Aoife. So sin chun cuoinechan mréad í Aragon atá le gol gon bhúteir sa gomórtas seo. Fad tá na moltóirí go bhir sin támad chun éisteach siar le gach duine a ghlachpáirt caiigí súlar seo.
Well, tá sa gom go bhfuilm se go hilas go thomlan cléanta ó thaobh an cheol sin de ach nach omhainn álinn an ceol sin na fuaimine áile a tacht ón uirlis orsa sin. Agus ar nóig ceangal anna láidir ag an gláirseach ag an grit le cathair bhéal ferriste ceangal starúil go deimhin. Ach nach raibh an caidan sin dóchreidte. Ghlach me sé páirta glór chomórtais ag fleiciúil na hÉireann, ní an neamh ná in é agus is dóilm bhfuil an caidan inis níos airde ná mar a bhí riamh. Agus nach chuil se go hintach go bhfuil ceoltóirí óga ar fud na crunne ag sinnam ar chláirseach nó ar chrit na hÉireann maithiad. Tá muid fósa fanna tar scéile os na moltóirí, so tá muid chun blaise beag a thuirtíomh gon bhútear i gomórtas an ráach lééis a bhí a ging an seo inné agus bini Abigail O'Brien as Spalachlia agus bhí Abigail ag sinnam ar an fíf. Bin agah Abigail O'Brien a bhuaig comórtas síntir sa ráig lééis inné bhí me ag rá cúpla nómad do hen bhfuil ceangal láidir ag an gláirseach le béal ferste ach go deimhin tá ceangal ag go fíh leis an gcathair seo chomá. Cogáirdas a ríis le Abigail. Tá muid fósta fannacht an seo, so tá muid chun éisteach siar leis na buatóirí sa chomórtas ceolbirte síntir agus na daine a thug an churn lós a gomórta sin ná Liam McGibbon agus Rina ní Éilí as Condé Limní agus Condé an Chláir.
bud bin agibh na buatóirí sa chamórta sínsir ceolberta Lí Macibún agus Rina ní éili a charáis chuig an seomra seo agus chun gomórtas áirithe seo comórtas na crite do roioine óga idir 5 agus 8 agus tá ma ceapa go bhfuil scéile éigen ag Jacinta na Chéile agin inis. Gur míle maithagaí. Yes, tá scéile agin, so we have white smoke. So I'll get the adjudicators to give the results. Gur míle maithagaí. Gurb mag at Jacinta inis na turthaí sa tríúáid tá Ivre Dó, Clíana Donaher, CCE Loch Gillis Ligach. Anis sa Darahoid tá Ivre Né Mura ní Gólín, CCE Bélan Spidal. Does somebody else want to come? Does a family member, anyone? We'll give the friend or someone to boot of us. Yeah. Agus inis sa céadóid Ivre Trí Ryan Martin, CCE Dún Galgadin an Lou. Agus sin gur míle maithagaí, Sinead. Well, sin na gréibh na tarthaí an sin agus bu an churn cuimh na chanmharéad í airgan I gul amach go chundé lú, có gorgeous an sin Ryan. Agus ag gach duine a fórgradam an sin an chéadáit Ryan Martin chundé lú, an tarna áit Muireann ní Gólín as chundé chorcaí, agus a tríúáit Clíana Donaher as chundé ligaí, có gorgeous le gach chéine. Well, sin é go fáil wenge tá muid críochna sa tómra seo ach ba muid arás chomh amórach gan dát agus muid a bug isteach go dtí an hallamór tíbling an seo sa waterfront in onad Cuscúin ba muid ag srothú beo go moch maidin amórach ó chomórtas na Manny Céilí a tosnú brá lua ar a 10 leis na Manny Céilí faoi dóigh ba sé sin go híhann ar fád tham cinnte agus an sin buchfuinte na gomórtas Comórtas sínsir na Manny Céilí tá na ticéad díaltamach le fada agus ba muide a tachomh beo ag lehartrééis sé cuaig ar YouTube Trád Títe Cahar agus ar coltas.ie. Ná dénig í dara de cháde túnal isteach go Títe Cahar an nocht gan dát ag a lehartrééis sé ní ba sé de tachomh beo ó bhéal ferste tá scon na geoltóirí na nálíontóirí leinailta suas acu beag an cahar seo ag ceúra a nocht tam cinnte agus ihe mhór fleachiol na héireann. Má há sé bh muir na sráideanna bíigi chomach buin soltas wenge an tómra seo sa stúdio sa waterfront go dtí amárach slán go